Ćao svima ljudi, danas radimo full gameplay, kao što možete vidjeti igramo Lisina Jungler. Inače, pre nego što krenemo, da znate čisto, da znate ovo nije moj account, znači ovo je od mog druga Nikola Milošević account, ono cool drug. Tako da njega boostam do 30. On je sada trenutno 27. ja mislim, ili 8. Tako da njega boostam do 30. Tako da, to jest na njegovom accountu igram normal. Čisto ako se ono pitate, fuck man. Ok, izvinite, ako se pitate zašto igram na ovaj account, zašto ne igram ranked i to. Dobro, te ne spamaj. Dobro. Inače, izvinjavam se ako se čuje mnogo u pozadini muzika. Dobro. Inače, nisam Lisin Pro. Ok, meni će malo lagavati ispod muzike, ali valjda neće mnogo. Vidi! Ovaj dečko pukao. Koji retard, what the fuck? Are u retard. Oh my goodness. Report to G. Definitivno mu ide report. Volim ovo, brate, zbog njega nisam sada dobio drugi level. Sad ću morati back umjesto... Jao, liče. Samo me ide na živce ovo kad igram normal. Likuše troluju, brate. Troluju me. Smrdena govna. Troluju me. Vidi ovo. Ajde, tako. I šta, on sad očekuje mene da ću da dankujem, jel da? Ha. Malo sutra. Koji je uopšte level, mislim. Prvi, vjerovatno. Ok. Malo sam inače i ja toksik prema njemu, ali kad je retard, mogu sam biti sada treći level, bukvalno, a ne prvi. I čekaj, šta bi ovo trebalo sada bude? G. Ha, dečko pukao. Ok. Inače, ovo je prvi full gameplay na ovom kanalu. Pokušavam da mu izbegnem ove hitove, ali ništa toga. Bravo Morgana. GJ. Ulici inače. Vidi ovo. Moj mam. Ok. Cool. Malo da hovam ove, da bijem. Sada imamo 1-0, to je cool. Play safe. Ok. Nisam trebao opet vod iskoristim. Cool. Za sada pokušavam što manje da iskoristim ovoga. Što manje da me hitaju. I nadam se da će mi uspjeti. Mada meni ne treba blue, ali dobro. Za level će mi trebati sada. Timo, come on blue. A neće ovo stigne, nema veze. Jao, brate. Žuri Timo, brate, ovaj će mene da ubija. Definitivno. Thanks. GJ.
napravio. Šta ovdje neko vardilo? Ne znam. Nemam ti ga pojma. Imam ja top da gankujem, jer ovaj ne može 2 na 1. Inače ne minujem džunglu, nemojte misliti da minujem džunglu. Minujem mid i top, ali pošto ovog boostam igram Lee Sina dok mu ne skupim za Yasuo. Dobro, stižem, čekaj malo. Sad ih vodimo. Ne znam tačno koga on hoće da napada. Napadni. Ovaj ne vidi da mu gankujem. Jo bože i retarda. Alo ti dečko si čorav. Ali Kevin bi dek ne vidi da gankujem. Vidi ovo brate. A do... Što report G. Neću da psujem. Ali retard je dečko, retard, znači živi retard, sad će ubije, sad će double kill da uradi. Vidi retard, jao bože. 0 mora da vam stop. Ovo ću ti gankam kurac više. Tako brate. Good job Timo. Sad ću da ti dođem, evo. Retard lupi. Report Timo, pause. G, jebote. Kako si samo retard. G. No you. Save fail. Samo zbog čija može i da izgubimo. Jer je lik retard. Ja neću da mu gankujem upravo zbog toga što ne znam lik ni da ulta. Ultaj ga! Koji retard. Gra, sad nema mane. Mam mršu kurac. Je. Ćemo svaki uzmem. Ti. Morgana. Tu. Šta mogu da kažem? Okej. Da je otišao me, ubio sam ga, dobro. Ide na AD carry. Sad ću ja da dođem na AD carry. Idem gankujem dole. Dođi tu. To. Ti isto. Vidi. Dobro, nebitno. Dvojem. Good job. Dao sam bar asist. Ako ništa drugo. Inače ja sam bolestan. Tako da nemojte da zamerite pošto kašljem. I nadam se da ćete podržati ovaj serijal, full gameplay. Thanks. Ok. Ovo vam ne ide loše. Samo kad bi znao da ulta i sve to super bi bilo.
Ja, auto. Super. Samo dobijem 6 i idem dole ovima da gankujem. Do sada nam dobro ide. Vodimo ih i to dosta. Dobro, odmah sada dole da gankujem ove. Mada njima ne treba, tako da samo ću da nastavimo ovako ovdje. Zeda ću ja probam da ubijem. Mada čisto sumnjam. Idemo onda na top. Koji lik sjedi. Pa dobro, nije loše. Nije se mnogo nafidao. I need blue. Wait until I burn this stop. Samo neko on puša. Vidi, majke ti promašio sam. GG, GG. Jory Creep. Sad požurimo. Pa brate, ne mogu. Ja samo ne shvaćam why do you don't attack when I attack in the turret, are you hitted? Brate, ne shvaćam zašto ne atakuje ispod tureta kad ja atakujem. To ne mogu da ga shvatim, brate. Zašto ne napadne ispod tureta kad ja napadnem? Nego posle. Će se bije. Nisam ni pogledao koji je ovaj level G. No, a ne. Ali dobro, ono, ipak ovo nije ranked. To je bolje. Bravo, Gujem. Neće neko bola. Ovo je Drake. Nadam se da će mi pomognu ovi. GJ. OMG. Ali bukvalno Timo je mnogo dobar za gankovanje. To jest, nije za gankovanje, nego kada ga neko gankuje, bukvalno skoro uvijek bude neuspješno. Zato što postavi, brate, ovih 100 bomba. Da.
GG. Ja neću da ksam, jer neko uzima AD carry healove. Jao bre, mamicu ti. Bravo, bio. Gdje otiš ovaj? Dobro, neka njega ću pustim. Neka ga. Idem top da gankam. Znači ovo je no copyright muzika. Bra. Idem reda, jer već sam ne dobio. Ovo je dečko puko. Lol. Cool. Još malo ću se farmam pa onda tek idem da prestanem da se farmam. Imamo mi prvi tureta, 400 golda više imamo. Okay. Nope. Svejedno se potrudio gore. Dobro. Idemo da carry još da gankujem. Ovdje su pukli. Rip šeko. Ok. Ok. B. S. Ovo je S. Ok, još malo pa imamo i Dead Man's Plate. Poslije mogu i, u stvari kupovat ću ovo gore odmah. I vi pišite u kom koje hoćete još da vidjet ćete čempione. Mogu da igram, još na mom akauntu mogu da igram i Yasuo, Zeda. Dobro, Zeda ne znam baš da igram, ali na primjer Yasuo i tako to. Dobro. Ne ubiješ li ga? Evo, za svaki slučaj ću ja. Ali nije loš Lisi, znači sviđa mi se, sviđao mi se u zadnje vreme. I po igri ovako. Ne! Nisam uspio, ladno brate. Fuck. Jao. Nemoj samo da mu ubije. Dobre. Cool. 7-2-5 imam sada. Zato što se healujem, a da ubijemo. Neću ništa da dobijem se. Ok. Idem back. Koji je sada Drake? Ono je isto. Nema veze, ići ću na Drakea. Nema veze koji je.
taman uzmem Drakea i Reda njegovog. Prvo idem po Reda. Po killove. Triple. Bro. GG. GG. Yes. Ovo je bio kratak gameplay. Nadam se da vam se svidio, ako jeste bacite like, share, subscribe i mi se vidimo u sljedećem gameplayu ili da. Tako da, do sljedećeg gameplaya mogu samo da vam kažem da smrdite na govna i da to nastavite. Da, baka, kupiram te. Da, jesam. Šalim se i pozdrav!